Wona tukeri horo wa kesi ya Albert for example. Agirirwo tutaru ku agirirwo ni thigari cia mawego. Na thigari cia mugirire OCS ndariho. Koguo OCS agituma junior thigari cia keinyite mundu. Arutaga marwa andikite. And order in writing. Akana thigari iriku. Thigari icio ciri nayo. Thii munyite ngania wa ngania. Mahite mara mukumunyitira ni maya. Mumurehe station. Areherwo mundu ucio station ire. Na kega kimubook augo toga akandika ubile mahite mara mundu ekete akandika se register ine ageka assessment mahite maya ari ni moru oguo kana ti moru oguo no tondu mundu ndarendo station yake ri arendo station yegere uria gino ne gwika ni kwandika report etagwo apprehension report ati ndanyita mundu ni report ya kuga ni ndanyita mundu on instructions kuma county na foribina na mundu cio ne damubu na ru atana mu release atenega atoro forithie wedi agirirwo we ni adigoti ni ri hakuhi ni magistrate a file apprehension report na file application ya ku ya magistrate atiriri dena mundu da apprehend emoko ine makwa no ni arendwo Nairobi koguo ri ndirahoya order ya mundu kumutransfer kumutwara ku kuma homa Nairobi mutwara station ya Nairobi igoti rigirire tigugithikiriria na rithome affidavit yake uri arauga na mundu no transfer no ndo maundu maingi ona okoro himu mwikite nae na mundu we Nairobi na ringi uira we Nairobi na ringi impact uri awauge kuiguo Nairobi koguo transfers ni nomo koguo ri magistrate aheane odeo OCS mawego angioire odeo achoke ahure Nairobi Central ogono maramwitia ere OCS Central mundu waku ndinake haha na ndina nginya order kuma igoti ni tuma thigari riu escort mundu nginya Nairobi ndio ne araregire kumurekia na board tondu hinda na tuka satisfied ati mundu ni akumurekia na otherwise agiro nginya nikurekio na board tondu no ama wego ni mundu waku aciari me hau hena kana kanini ucio ti mundu wari wakura ni mwarimu ni ekaine koguo ngeheirwo board inuke ero kaigoti ni mandi order ya umari etane Nairobi mundu wa escort nginya Nairobi oka central ri na ri igoti ria Homa Bay ria heana order ya kumurehe Nairobi fairo yo nayo yume Homa Bay igoti ni yuke nginya gwa chief magistrate Nairobi ha Milimani no Albert agiakinyire central atwaritwo Milimani tondu igoti ni riwe he mundu raumire Homa Bay aroka Nairobi na thigari ni ciwe he mundu cia escort Nairobi tutigire na ngoi ici twina cio. Thank you. Shesheni hakuhe nawe.